Geomart Digital, Mahruaii Zola, electronics product shang TV, washing machine, fridge, air conditioner, mobile phones le adangte, Pyram jet, discount pricing, brand tak le, model shang kan kol renge, iPhone, OnePlus, Poco mobiles le adangte, model shang kan neya, Sony, Samsung, LG, IFB home appliances kan nei reng boke, Geomart Digital, Mahruaii Zola. Face of Escape Season 1 na imek chu November ni somni pariat zangkhan grand finale na yani. Mizoram ama saber tour model hunt Face of Escape reality show hi TV le YouTube lama po full show kan muthei thwai tura nga yila anga lil omto oviawani. Model zon na lam hoi show kan shechina America's Next Top Model ti te kan lo tui pui ve viau chin. Model te hi ankal moi satli angot lava. An se vela thil milin anin chei thiamem emo anin post thiamem chulai vela thil te chu an mangjangkai thiamem ti te endikani chen tiang chuan Mizorama nge model hunt Face of Escape ti chu season masaber zo aloni ta a Boruak danglian tak tamlaya ni awangle he show ro pui tak hi mi pui te chim thei chi ni lawa buat sayani wanga mitam zok ten la shelar lo mai chau kan ni ani na taka chuan he show hi fakchop ngai lovin a hlu ema bazar kal tu ringot po a kanin cheina mantam to ziangai to phei chuan a meya pa a kan dal na te ezon na na mantlak khopa che syam theile lok thak taka man thiam hi thil chatak ni ina shata chutiang tura he model hunt bot sai tu ten model zai per than chwa na hun tha an siam hi aro puin afak tak zetani. The chuan Face of Escape hi thakhat chung vel zet model tura intlar mi somthum vel ten hotel ransom chunga in khunga in elna shang an nei nuwa final result puan anita a November ni somni pariat zan khan Aizol Club Parka grand finale ro pui taka manzo ani tunchuma hian kha grand finale zana result puan ani dan le tunge Face of Escape season 1 a hian winner ni ta ti te an program lim tak mai te ka kan clear let ve don ani video masalama kan tarlan to angin top 5 te an la omani kha chung te chu Victor Van Zathanga Agnes Valal Thamwan puyi Valal Chan puya H lal thafam ke male Isha lal sha jangi te ania anzain annal hlom si a photoshoot le rampwalk product shots ti vela in elna shang an neina a anzai hlom vek to box sinen Judge Teril Roots abuay ve mapangle ole programa lut to ang grand finale hi Samuel Elral te chuan zai taka hosin zonun sang collection show munom tak mayin grand finale hi hon ania chuta chuan model te chuan zonun sang collection 10 mizo puan le lamanga an siam chwa thomnonal tak ron pho chwakin zai takin show anron naya model te zai bok an thomnoron pho chwa moi bok mit atlai vong hi ani top mai zonun sang handloom te hi Mizoram textile industry a chuan mingdai thei to ngai lo tur te zinga mi kan ti chin kha ania sangkazakwa somriat paroka IS retired Dr. Zong mangaya leitle anupui ralman thangi ten bul an lo chandai to tuna hian Mizo product shang puan mai baka shawl bag waistcoat le fashion accessories che shang an siam chuak chur renga Face of Escape grand finale ya zonun sang collection te hi show director ni bok paya patwa win uluk taka a style te anni rutvar te in assistant Missouri ramzong tak tunlai box si zonun sang kan ti kha kan muthai ta ani this one project wallflower te zai tura kau chu ania an vocalist fatsuan nunem mel cha ti hla chukul tak mai na ron sa a lunga tileng vong thei heyero he show nen hian a in me ti ka hretsia lona a show lam ngai tu alek lawangai thatan chuan azai hi angai nom ve chiang ani Fazai zo hian Samu collection Mizorama streetwear moi tak min ron chop chwa saktu te collection churan phau chwa ania showa an collection ron phau chwa te hi winter collection an nei thar ber te ani boka la rot fela colony style ni in
tulai chalai tamzok te in chei du dan street style ani awangin show po hi amu nom le pekhle ani amuna kalte anwan wan nei bik tak show twanin an en thei bika an thi kom rum chuti rualin hetianga model chelo tak nal zai mai te han thlir chang ero hi chuan keiniang plus size te hi chu kanlo in thlashung de ungal du ringota azia lo thei samu collection ang te hi have chak viau ma ila ani ang hian kan moi pui ve angem ti ngai tu aro chungin zil thi fardon donin lo thlir to pilani mai ti chuan an thom kan chiat le an perform don ti kan chiat atanga kan lo nga lel em blue coin te chuan an ron comeback na hla nge mai chu an ron thlota itel lavin anon tivel te hian lungluya kai thau ur thei anni po hian anjinga tel ve theilo an chanu Felicia an chuak ve ramin kan ring de ungota he la hi amak ve ngoting ka sia tu tan po a fil wang thei tur chi hi ania tu po chiane mo ngai zong an ni emo ngaihnawm la ani awang hian voi khat ngaithlak ka du mai lo te po in an ngaithak non nuwa an du nge tur chi ni in ka sia a fu thot kadu thot tin kimile tlingi te po hi he show mil em hian anon in chaina hle a katan ivul ta silo tima sela kantan chuan anon vul thar le chiang alom show dot le chunzomani a traditional twist ni in anni brand te hi model te chuan nal takin anon phau chuaka traditional twist hi mizo clothing brand ani sangni le pakwa changkhan garments le thildang bulchanin kumsangni som pariata changkhan mizo clothing brand ron siamin mizo culture le tribal art lama anon in sorbinga ma son vezelin printing material le fabric quality thazok mi puite tan anon sop chuak chin tunjuma po hian an kut chuak moi tak tiron phau chuakin model ten an moi pui mai baka kan lo en mai po hian kan hak ve thei tur chi te po a om ve tanwal mai an show hi a lok thak khok maya ma sipuala hudi thar leitum te tan chuan mel shat lo phal chi ani don lo top print moi tak an nei nge yang le hemizo hian felicitation hun man ni in face of escape chief judge le model lar choi thailo kimiral te nge mai chuan felicitation hlan na hun hi aron manga he show buat sai na ami poimo tak te nena ngai shuina thil hlan ani chuta zai thiam lar la te shingen kau chhuani in ani hian show arong kalte chu thiam tak mai na oya la te hi a perform na munin azir boka ama po aron moi chuak le ani ti chuan result puan ma a show nung ber tu hi Mizoram mai ni lo India rampon le international thenga show nei hial to designer lar escape eng moya face of escape bot sai tu ni bok chuan akut chuak te ron phau chuan na hun aron mangveta mid khap avan ui om don tak em model te anon kal chwa ma hian blue corn te chuan an hlalar em lunglo makim ti churon sa in heti lai hian escape kut chuak te chu model ten andon pen chwa puimek boka mitle beng atai vong
muna hian kavan om ve chak tak abikin mizo te hi music le fashion lama na chuan contest asang hle a hetianga music le fashion a han kal kop ngat phei hi chu show kal te tan aman hlangoi ngoi designer kut chuak moi tak tak kan thir kara chuan mangai meng moi te ti aron rile ta roi boka avan nuam tak han soi hot vak dan po ka shelo show Boruak hi a hot ani top mai anuam she omzok angkha avan changkang tak model nal tak ten thomno class anron hat suaka thir tulam po an boy khopang le show endu boxi blue corn te local pay lo chibai du boxi anuam noi dol nu tukhi ka feel top ti chuan a top nan model zong te chu an ron chuak ta a Face of Escape Season 1 final result puan ani don ta top 5 te chu amalama din tir ni in a top nan tak rempa chuan an panga chuan an ron work le a Agnes le Isha te chuan muang fan ra ya malam ron panin an va han chelo don tak Isha hian asam toy hi a in me ka tingoi ngoya ka du hlua Agnes la hian akut le ke amang thiamin azeina samai boxi chuta an hnung lama mi papathum hot le zei tak te an la ombok vectora chanpuya le famki mate hi kiwai bike dong tur mel pucha khopa in elna lama che tha an hlom boxi a ole ti chuan result puan ani chuan competition shang amalama kan soitak angkhan rampa work chau nilo product shots te photoshoot tele thil dang in elna shanga ti chaber pakhat na chupuan ani don tak ta final contestant pahni puya walal chan puya le Agnes lal thamwan pui te chu amalama tin chhuatir ania ani pahnia hian bike dong tu tur zo karin kan nei mai thei. Ladies and gentlemen, I present to you Face of Escape Season 1 winner, and the model is Agnes. Congratulations, Agnes, and congratulations, Puya. Maserin lau tak mayin, a meichia zok Agnes chu Face of Escape Season 1 winner anita. Agnes hian kiwai bike SR125 adong don ta ani. Ti chuan top 5 achanga winner nilo. Midang pali te hian cheng sing khat cheu andon don ba ka. Top 5 te hian show partner JS Home Interior achangin furniture andon vek don ba ka. Samu apparel le LM business achangten thilpek chatak andong don bokani. Ole tikhan Face of Escape Season 1 chu nei zo alonita a full video hi nakina local TV channel lama le YouTube pa ngei po hian laron ti chwa ani dona kim changzokin show an nei dan le competition an nei dan munam tak kan la thlir chho vele theitura ngaila tin hetiang lama tui tak te po Season 2 lama te chuan telve ngei tumin lo in bua saila
tran I han la sau te ang keipo Christmas right che zo achang ka in dait ngal char char mai thei ani